Machiel kuom mbaka mwadhigo gi Reverend Canon Evans Umulo, main provost All Saints Cathedral, osechopo kata ka NDA wach mar siasa madhi mbele sani. Ni jotelo mag Azimio la Umoja oseyo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kuom wacho ni twak madhi nyime kindgi gi Kenya Kwanza ok bi nyuolo lemo moro amora. Jotelo go wacho ni weche makamago kidek kelo ng'ur ni mar onge lemo moro amora ma jatend Azimio Raila Odinga osekwayo sirikal. Ne gilose nyasi mar rapar mar mosenindo kijana Wamalwa mabe ne jalup jatend Kenya. Huyu bwana Gachagua ndiye alikuwa anasema hatutaki maandamano, mnaharibu mali, mnaharibu biashara yetu. Wakati tumekubali kwenda Bomas kwa mazungumuzo, nasikia huyo Gachagua tena anasema ati hataki mazungumuzo. Wewe Gachagua, hautaki maandamano, hautaki mazungumuzo. Ni nini unataka? Wananchi wa Kenya wako tayari kuunga hilo dialogue committee mkono ije na recommendations, ndio tujue kama sisi wananchi wa Kenya tunakubaliana na hao au la. Mtu mmoja aweze lazimisha kamati ya bunge ambayo iko na representative kutoka nje isifanye kazi.